Minim suji korasong KNC Central Committee in pen. Hirang ke amai ke papona lam ke la pen lo. Tari gisi ani indengkre ini militon Central Committee General Conference dukon lo. Central lo. Siapa so conference lo? Kita cuna lo na acara tu. Anutin bangki la pen. Well research soal pastame militon la hirang ke amai penalang itu manta churo lo ke bang japo busan gan suse cerap juto doje pan jenis kami angkon lo sinon labangso conference depen aku labangke di bangke general secretary lo ini mana perkembangan hipi lapen ku lang li rekate rampi lang li vice president lo lapen ku halang li bangke prima assistant general secretary si pinin itu banget hom dan si bangso mai ke papon pen nang itu along pen pacet hangkang tung hela hen lo non ke bang jin kan hindia pharma 2023 pen la 2025 anggong la bangso ningkan hindia pharma KNC Central Committee la so newly elected body pacari pon dia pan ladam ni tung patumi Central Executive Meeting lo ala dak lo pensi aku ini tuh office bearer san cetak kon lo presiden abangke sukuri ro kapi alang di panke conference lo mesin bai kon lo tambe patumi pen ini tuh executive amai lo pen kecek tek kon aku gela puson lo vice president ke rekate rampi vice president kami ini itu bangke rani terongpi general secretary bang ini mitha malo kotimai hipi assistant general secretary la bangke prima ro hipi Publicity Secretary bangke Henry Phangchupi, Finance Secretary bangke Kajek ki Kareng Tokbipi, Office Secretary bangke Jugo Hansepi, Organizing Secretary Bahini Lo ki Samarkan Pratima Singnapi Lapen Investment Bina Rokipi, Lapen Spokesperson Sira Depi, Lapang Kri Siasi Office Bearers Meeting Lo, Lapen Others bang Hotel bangke bang pada Koan Sri di Kitung Bangso Central Ministry bangke. Lasi nili pini bangso herang ke amai lo pen ijak penaan tarbiang long ijak confusion ke do putak nili tesemet langla ping tu PNC asong putak pen PNC pen kacera kape asong putak nili masak clear vision putak tu mela lo tekar binim sojing korasong PNC lamake 1986 anikan 1 August anisi dong kamukam long amahang tek pondong Lasi hala somha tek konten pen bangke hala dak jasemet sorno bangke langrem kacinek so isi rep case do hala so pen si kiceng bang denglo lason si hempre ke hanga chesong 1986 laso hala so ke CPI mela leadership pen si jasemet ACC pam parjalo pen bangso otong master movement la bangke kado kowe karyan longaran tupak masih chesong Lasi langsung lapor buat kalau ada parti nong isi kacing baik kondo, kalau suka CPI melalui budi pan nong langsung SPC pun kali, KPC pun sudah, karbian long parti komiti pun sudah. Lasi hal langsung along si teman tapon nanti kacing baik kondo lo, je hempre ke hang kacang song lo, sorno tum setangnya turpak pen langsung kacang song lo, kacang tu dunanji. Langsung kecerat tu nanti ko wajone si solo song langsung aku polisi dulu masih api standing along SCC standing along sambil dulu lapan si KNC ke amangan tek masih agensi berbagai headquarter ke dong kamu langsung langsung api si isi pen isi apa langsung no dan orang matang langsung no dan apa langsung no dan siapa orang itu dan saya kami along sambil langsung si nandolo Kasi lason mangbo maningkan 2000 aningkan bang si movement of force ang si division ang ito. Laso division do dia pra undivided ako 2000 aningkan 31st January lapen 2nd February and 8 ang deng General Conference labang ke parukwalong si Tupon. Kasi hala dak parukwalong kido pen bangke pahala so conference long ba nilipan general secretary aku lang peglo pen hala so kajek ko pipi
alang di presiden aku peko so si kado kami full fledged body lang dulu lapen 2000 ani kan thot lo first agosan ni KNC mahake kan ni kita lo rin secretary sala so party lo secretary party si KNC office lo si dolo same Asia section atau make hala so ni si dame si nang pache tonde nang cheng regional president matse ako aber long reke ba hos son si dame do lo si a piba ngasap so lang pache tonde do ko masih akibang mahai kes kini alam ta bangke masih polis anu masih langsung office kami silder so do ko office kami langsung silder lo si langsung kibangnya thekulo Asia section atau make police officer dopen alang itu kosone understanding dopen tarik frokan ni bangke hala so kisil tang office bangke alang itu man Hanover si 6 Agosan isi putot nilitum la elected body do tanggat angong si alang itu man apexeng kita nili amen jong tute stame hala so KNC nang seng dun abang pi leadership atu pini abangke ta kace songolong abe alang itong ke si ruling party lo ruling government ng si cepat mengulang lasi lasong tun si KNC stami ini so nang ko study to mende conference amende na teng pakai ni ko malita si laso si administration ade committee committee so 11 years lang president secretary nang lo lasi lasong bong tani litum ko do jong jong ekali 2004 aningan dong kamu long nine nang deng ni tum general conference dulu hala rapen stame alang lipen ni pansip president secretary aku thonang pek dulu son hakta 10 ang deng la bangke di fukla long sini litum do lake 2009 aningan name biennial laso general conference dulu hala rapen thokta ni pan general secretary aku akan kajek to pan presiden aku sidu Stame la so phi wang pen kan ini ba phi ke thek thulong lo kar yang long sia situation ai kan lo papa ko so na kan kan lo si ni kum pen la pe abang phi to pe ja ka bang papa la so to mono lo ka ching bedun son to ko lo la so phi wang ke ni tum 2013 ani kan 2013 ani kan si uthot conference pe tu si club lo la ba ke 11 ang deng lo hai laso conference do pensi thora kuni lipan bang general secretary lapen rengka tarupi alang lipan bang ke presiden atu dolo laso pen bang pensi api bang join activity ahi tar do HSTC board ke se so pen rapen laso samina dolo ba api bang covid stami do ko jo basap so 3 years ake so do dolo laso pen bang kong sini ditum mata dolo je song abang ke sireng goya song pamanong kokja kosi ko conference bang ake nang so kosi Nilitum Central Committee along Chingwai Tupen anusi first agosani damake indeng kre thong kepra choksi KNC Bad Anniversary lapen kre hiniang de General Conference pandusi uthot bangso akimi president bangke sukuri rong parti lapen nili phana bangke 5 consecutive terms parman osong region hon bangke General Secretary aku rada him pen nili phana bangke lasi jitu hala keceng hutben nang klembong laso join movement na do bong angthul petante nilitung laso ateng sinang klembong tapen komane inut bang ini aning hang peci president secretary cepet so kali through conference mende rada tum han hakhi pen rada tum han by conference president secretary same nilitu so prinsip ko lapen aku tutulang isialam tejak confusion karbiang long arah atung along do la solam ni dipini bangso rangkia mai lo pen pakliar itu la bangela hello KNC atung aikwa pen kacira ko CPI mel pen kacira ko la solam kristam itu la sini lidak kami ningjing tu nili KNC kitem tung ke 1996 pen si kiceng tu branch level pen Stame ni dikle munde aprang penta ha undivided alang no hala supen stame KNC pen aikwa bangke kacira tu la bang ko sonuma aikwa founding conference along stame ha 93 94 pen stame
dak KNC leadership tum kachi tong dong do halas wala bang leadership ke rong doi tenot pi simarong hang pi soito prabhat tok pi maikon rong har pi penceng lo penangan bang hitung bang ke aipa conference ki ceng rong sami du tani li halas ke student la kolesel di bondang kosi ni bang hai kachi song am de ni do de la apituan nili ke klem don bus kami la son si theklo la si halas wala bang ke simarong hang pi la pe nirupomati mumpi alang hitung stame aipa long national executive member tame ke mandu la bangke KNC stame si aipa long kachi song rapel la so det piang kang sor lo movement 33% reservation jala hai pe chenglo sonsuri women's issue la so jison pa bangke je pansi la so bangdu la se ejha ka tum non itu ke paman puji kan ka bori de la tunge a hopen ke aipa si chekro a hopen si PIML ko chekro ko la solam a bangke la ke non ni general secretary ke man le ke klem ho makam kali la ke ni KNC long pen unde akram penta la so ang thungsi non sa ni di klem ho la pen eson CPIML ko thang ni ding je kan tu la lo je karbiang long la bangso autonomous state la movement lo jasemet dak chini angton kedam tang 2014 ani kana make dak karbiang long make CPIML party pen make sor lo pansi dak candidate patru lo so taksi MLA election council election ang dengtin election lo stame la bangso sorlo phan manpeng ki pipon a party jong si do ko tang de karbiang long ki chengsi bangke bangso CPIML a party pensi la da bangke paklang dak lo la so PNC Congress a party puno mini ruling BJP atung puno sorlo bangso 33% বা 50% reservation ane kalilang sitame at least party level lo mangke masapso sordo phan laso ticket kipi pom sitame ilitum isida isia model ason si pinjong lasi sorlo tum isi political demand sitame do lasi political demand ko piloma ilitum da 2011 pena bangke Karbiang Autonomous Council municipal board lapen kaprek laso policy making budia long stame sorlo pan bangso council lapen municipal angde long 50% an pinanji bisni itu basar diman bangbo so si all India long stame assembly lapen parliament long make 33% women's reservation pinanji pitak cisongbo lapen lok sabha long ana bangke pass lo 2010 anika stame rajya sabha long ana pass pede la silada nili kan inje kan tunga la hello sorlo asong tum sorlo manpeng aparman kachesong jingbar kre varsai long nanji po pan kachesong la pen political rights aparman bangsa movement na ke do la pen autonomous state long sambe tum na kachesong la bangke isi society long sorlo shopping so itu tum boson si kengkam chejor rapet hekjima laso anomis social si transform apan samisi akachesong so se itu matha lapen political isu broda te kona lo itu ke klepo aje KNC perke la political party ka leader kosi election itu kereji aposi komara party si sorno phan political rights kipi ponjima ahokper ke paching thotia phan ke matha korma hala soba alongke nilitum kachesong do nanji kacirap pun sitame akenang sok sini mata la so joksi pini ejak tumbang kaning je pamira kaso si KNC tungke pini ahot pen CPIML se cekrong ahot pen ke aipo se cekrong ko lama bangke pini nali tu pherang ke amai long pen karbiang long arat sitame waidak pe chini po sini mata lo la pen KNC pini hini dokok la so puthak sitame mohet pen ni je lo sali ejak leadership atu si 2006 Agustan nisi KNC bangke aso ketak angdeng bang alang ditum siklem seta nor bangke ruling along salang itu cepa ongko la si rara tum si ingsa nang ko jada ahokpet ko masih kacesong aja ko kan laso nang ketak dun bang laso bangke rara tum si ingsa ko bisini ning thelo la pen KNC pini bangke sinda karnya lo kali North East Sahara lo non Manipur lo incident ason same isi mane
sorlo pan extreme violence on women dignity apa last time ini tuh pelanggan tang thala dah itu klip cuma itu klip cokce masih halah so jitu sorlo pan kacene ke putak sampai ini tuh dam cisong lo so si dek piang kang along sampai konat na sorlo pan kacene ke do la so lama ke itu dah emitang hawara long sampai la so si kacesong asyik tong make la pakai di beg nanti asini itu non mata Manipura long sampai so violence kidopen penang an halada human rights violation lo sorlo apan extreme la so violence kido putak sampai itu kapjin pen halada adi maklong an kaviji damje pan sampai si kemat do asimo halada pen dam elo potang te ko pc report ke long ma la sampai itu nang itu pen si pacet thang konji pan ning ha la pen non det pialong gitu isi sorlo pan along tin nami si kapiri mi biasong tu kata kadakar yang long sa medu pinangan minor rape lapen murder lapen human trafficking sorlo pan laso ke jor ke lan laso abeha sta mi into nanji lapen jasimet authority etum sta me hayu putra kapake lang jari du nanji bisi pini itu bangso perang ke mai pensame nang itu mapan cetak kunci yang masih nang itu pangkini